Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Athena, pakawanan na kuma. Ngam sa anak pa'y anak kasagana amang itakderkan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Diyak pa'y nakasagana nga agbalin nga ama ti sikog mo. Iso nga umadayo akpay laan. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti aramidam kanyak, Jericho. Kasano kami ni ti agbalin nga anak ta, no panawan nakakastoy laang. Nagayatan ta daytoy, ngam panawan nak. Kasi tinakunak, sa anak pa'y anak kasagana iti anyaman a responsibilidad, Athena. Adu pa'y dagiti arapap ko iti biyag. Kat saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Anya? Sapay la kuma, tama pa kawanak. Oh, anyangay nga rod, anak ko. Bay amon, no kasta ti desisyon ni Jericho. Tatang? Sana bale, at daakmat nga amam. Saan ka baybayan, anak ko? At adala amarigatan ken masakitan tirignam. No ipilit mo atakderan na ka. Idinto ta saan mo't anak kasagana akas itinakunanakan ka. Nagsakit, tatang. Diyak laing pagarup. Amaramid na kanyak ti kastoy. 2 taon miya nagayan ayat. Nga maaramid nagayam apanawan nakakastoy ti sitwasyon ko. Bayamon anak ko. Agbabawin to dayjay. Saan pa'y nga ita? Nga maamiris nanto adakkel abiddot ti inaramid na kan ka. Nang runa iti agbalinto nga anak yo. Tatang. Di ka madanagan, anak ko. Aramidak ti amin. Masuportaran kayo laeng nga agina. Saan kayo abaybayan? Napigsaak pa'y matngagmaneho iti jeep. Amin na matgadak. Para kada kayo, anak ko. Agyaman ako, nay, tatang. Hay, no siyak na siguro tinasikugan na dahi niya at Jericho. Sakit kasta ti bagana. Ay! Ay, imbaglakit din tada ni tatang ko, friend. Kasano ako no bilang laang. Nagasat ka, friend. Gaputa dapay lang ti amam. Napigsapay laang agsapul para ken ka. Nagsakita talaga tiriknak ka ni Jericho. Saan ko apulos nga ekspektaran na kastoy ti aramidan na kanya? Ay, kasta talaga, Athena. Then life must go on. Rumba nga natibkar ka lata para itaagbalintong anak mo. Friend. Adda kagayim mo. Ti aggayim ket agtinulong itanyaman na panubok ti biyag. Kang runaan nga, adda pa iti amam. So, laban lang, Athena. Ay na, itay kayo pa yung inururay, mama. Rabiin, yung apay ita kayo laang. Nagapuak ijay ayan ni Lusing, anak ko. Naganasan mi mo tinagis-istorya kada Mare Ophelia kan Mare Rosa. Ha? Amo manak ko. Pudnumot gayam ti madamdamag. Amasikog ni Athena. Anya? Ni Athena? Masikog, mama? Wan, isungarod ti pag-iistoryaan mi itay. Agkakatawa kami takunan ni Lusing batang inakano. Kanti may sapay, pinanawan kano tinakasikog kankwana. Oo na yan, aya. Nalabas aki na maagday ta. Mangibabain kiti akasinsin. Nagpasikog lang iti lalaki. Anya nga ita, batang inalangarod tinagan na dito'y lugar tayo.
Imbes nga agtrabaho, tanakalpas mo tan iti panagadal na. Saanin na, tamasikog mo't gaya man tidang nga. Kasla saan nga agpampanunot dayjay nga Athena? Sana talaga? Talaga saan, anak ko? Imbadak nan samad nga man ti panunot na. Ay, kinamaag. Si kamot Manong Goryo, apay asaan mo anabagbagaan ti anak mo? Ha? Anya nga ita, nasikogan lang nga kasjay lang? Ay, una yan. Aniya, Batang inalang arod tinagan na dito'y lugar tayo. Minda, saan kumamatakas na ti panagsasaumi ti anak ko? Nagayatan na ti panagsikog na. Ngam saan na anagayatan apanawan ti lalaki anak kasikog kan kuana. Ha? Nakitak no kasano ti panangilaban ni Athena iti amin. Tapno la kumamabuo ti pamilyada. Ngam jay lalaki ti saan pa'y anak kasagana. Talaga kit di amaag ti anak mo, ah. Nakaadalmot. Ngam no apay ngamin at irresponsable a lalaki ti nagpasikugan na. Aniya, Ha? Nakababain anaadaan iti palayaw a batang ina. Naimbag ko ma, no saan ko akaanakan ay mangibabain. Una yan ni Auntie Minda. bayamon anak ko. Sana day tati pampanunutem. Kunamla no awan anak na babae, iti kasjay a panagsasauna. Day tangarod ket. Dua a baba iti anak na. Ngam no agsao, ibaga na pa'y amaag kakano. Maag no maag. Awan bibiyang ko nga uray anya pa'y tibagbagana. Dila taagyaman, no saan ama padasan dagiti anak na ti kastoy a napadasa. Ha? Sana kasjay asumanaw. Una yan aya. Batang ina no batang ina. Saan ama sair tiriknak. Uray anya pa'y ti panaganda kanyak. Mala, bayamon anak ko. Saan adagita tig ikami ti atensyon? Awan maitulong dakan ka. Anya, naibagayo day takin ni Uncle Goryo, mama? Wah, anak ko. Imbagak day takan ko. Ay, siguradong agsakit tinakam na dayjay. Nangro na ti anak na, batang ina. Ay, wala. Ngam oray ag sakit tinakam da. Awan bibiyang ko, tapod numat timbagak. Saan naman la nabagbagan ti anak na? Pudno day ta, mama? Ti pa'y la insong bat na kanya. Saan ka no anagayatan ni Athena, apanawan ti lalaki a nakasikog kan kuana? Ay na, apo. Nagado pa'y lang sa una mo dayjay alakay. Di na pa'y lamaaklon anabaybayan na ti anak na. Isuan nagsikog at ina oras. Wrong guy at a wrong time. Yak! Big yak! Isuasi ka, pilyam ti lalaki. Jay amom amaayat na ka iti tungpal biyag. Jay mangisakit kan ka iti amin apasamak. Awan, mama. Nag-break kami kini Jiro. Anya, tapay. Basta, ado ti jacket nga ugali na. Iso asa anak ang nagpangadwa anang i-break kan kwa na. Anya? Wan, mama. Husto lang. Tapno sa anak ang maipada kini Athena ang nagsikog adagos. Anya nga ita. Addan ti instant anagan na. Batang ina kunaman. May salangan na bulan ti Uraya. Ipasngay mo matanda anak mo friendship. Wan nga rod friend, nagbiit ti aldaw. Kasla kaano lang idinamwak ama si Kogak. Ngam ita, umadanin ti panagpasngay ko. Ket, kumusta dagiti baby dresses mo? Nakasadka na da ka din? Ha? Ay, wan friend. Idi pa'y napanabulan ngayon sa ganak amin dagiti masapul mi ka ni baby no bilang laeng. Nasayahat nga rin kasta, friend. Ayun gaya, kumusta matan ni Jericho? Talaga ka ding awanan pariknanakan ka? Ay, awanan friend.
Ni ultimo kumusta, awanan. In black nakpaikit din kadagiti amin a social media accounts na. Diyak mo pa yan no sa dino ti ayan na. Ay, oo na hindi lalaki. Managim bubukod nga ama. By amon, friend. I moved on already. Naklon kun iti bagik akastoy siguro tigasat ko iti bihag. Sa bagay mo't kidi Ngamday to'y apan na kay dugmam ko. Saan ko nga itulok adituyak latan? Bumangonak. Ipakitak akabaulak ti amin. Itilaksid ti panubok iti biyag ko. Para iti anak ko. Naganak mo't gaya man ni Atina, anak ko. Ha? Naganakan ni batang ina, mama? Kaano pa'y? Idi kalman ka no. Babae, ti anak na. Kasta ka di? Ay, sapay lakuma. Ta saan to maipada ti anak na kan kuana? Sapay babae. Saan anakaskas da? Aw nubilang lang. Tanasapa mo't anagsayot ti nana. Aywan, mama. Ay, kaasimot ni Manong Guryong agtrab-trabaho para kadakwada nga gina. No apay nga men na nagpasikog iti irresponsable a lalaki. Kas iti kanain ko nga ibaga, mama. Kinamaag na. Bigyak. Inaman abulan ni baby Amara, tatang. Wen nga rod anak ko. Kaslasaan ko amarik na ti bandog ko. Tunggal malam. Gaputa kanayo na nakaisam ti apok no sumang petak. Imalakan ka managisam. Wen nga rod, tatang. Ay, wen gayam. Planok ti agtrabaho, tatang. Ah, agtrabaho. Kat inampay labulan ni baby. Kabailak mo, tatang. Agtrabaho ak, kas virtual assistant. Work from home na jay, isong awan parikot. Kan nagsaritaan mi iti gayam ko at tulungan nak iti panangawir ka ni baby. Nangruna no oras ti trabaho. Ay, katadakan ka, anak ko. Nulakit di ka pa alam. Kabailak, tatang. Naskan amang gadak maten. Saan mo't amabalin amang namnama kamilatan nga agina kada kayo. Ha? Sana bale, tanudyak kabalan, kat ibagak matlaang. Oh, si Kamad Gayam, batang ina. Ha? Apay akas ti awag mo kanya kasinsin Wilma. Ne, apay asaludsudang pailaday ta. Si kakit di man. Batang ina kunam kanyak. Di ka agyaman, ta saan mo ang napadasan tinapadasak. Apay pala masapul nga agkatawa ka iti sitwasyon ti daduma tao. Agkatawak at makapaalak ka mat ngamin. Makapaalak ti kinamaag mo. Agasan man, manipod elementary tayo. Aging gaan nakalpas ka kat awardee ka. Ngam nagbalin ka mat amaag no maipapan iti lalaki. Oo na yan. Nagsakit ka matan nga agsasaw, si ka Wilma. Kasta talaga. Truth hurts. Ay, oo na yan. Dita ka man lang. Ay, una yan day a Wilma. Diyak amo, no kasano nga i-describe ti kinaawan panunot na. Mala, bayamon anak ko. Saan aday tati pa ka-stressam? Kasanumat nga mintatang. Padpadak a babae, nga makasjay ti panagsasauna. Kunamlan no ammo na ti mapasamak iti bigat. Ay, day tangarod kat. Nga sa bagay, saan anakaskas daw, takasjay mati inana. Wen nga rod, nagpadadaan na uyaw. Naglaing da nga katawa iti sitwasyon ti daduma. Di dakit di agyaman. Ta saan da mapadpadasan ti kas iti mapadpadasan ta ita.
Anya, naalam ka din ti sweldo mi tabulan, friendship? One friend, naalakon. Ay, wow! Agpasamji ka? Sana kayat ni tatang dayjay friend. Si kalaangan ti mga wir ka ni baby, ta siya kung ti mapanidya ili. Inak gumatang iti si daan apag sasangwan tayo inton aldaw. O sige, mayan takiti dayta. In ka gumatang, ta siya kung ti mangluto, inton sumangpet ka. Anya nga'y tigatangak gayam. Kukod man nga rod, friend. Makasidsida kami iti kukod. Tapnuman adda pigsak ang mangikog talken Wilma, no masabat ko. Tiawanan pa in. Anya? Sika talaga. Mala, gumatangak iti kukod ken pansit apag sasangwan tayo. Ngala, in ka nga ruden. Talakaturpe ni baby. Ay, nagdagsan matgayam to yemat ko. Sapay adayuak pa ija paradaan ti tricycle. Oh, ate na. Si kamot gayam. Nagatumot din dahi imot mo. Tulungan ka man langan. Jero, si kamat gayam dayta. Kumusta kan? Long time no see ah. Kauawit ko lang dito lugar tayo. Namayagak ija Manila. Kasta ka di? Isumat lang asan ka nakikita. Agdardaras ka di. Ah? Kwa, saan matunay? Apay ka di? Mapantapay agkapibit Adala kaya't ko asaludsudan kin ka. O sige. Ano sa mga rod amang bit-bit iti pinalingkik aging ga iti coffee shop apapananta. Kaya't ko lang kumaasaludsudan no kumusta mo ni Wilma kasinsin mo. Ha? Nabayagan manipod nag-break kami. Kaya't ko lang maamuhan no kumusta mo din. Ayos mat ni Wilma, Jiro. Saan kami nga minunay a close? Madamag ko man lang. Apay nga min nag-break kayo. Anyat makagapo. Kan mayat mati relationship yu idi. Saan akas kada kami ka ni Jericho? Nagsina kami. Gapulaang iti panagsikog ko. Kinapodno na. Nag-break kami ka ni Wilma. Kapo iti Jack pulos ni Namnama amaramid na. Anyat kayat mo asawan? December idi. Nakunana kanyak amasikog ka no. Nasurok amay sa bulan. Nakaragrag sakak idi namuak dayta. Ngam kasta unay aliday tinariknak idi nakunana. Asaan pa'y kano anak kasagana ng agbalin nga ina? Anya? Wen, gapoy iti dayta anak kunana. Saan ang nagpangadwaan ng aramid iti saan ang maiparban? Napanak iti dagos na idi. Ngam naladawin ti amin. Nalpas nan nga inaramin. Anya? Diyak amo no makaturturog nga ta ni Wilma iti konsensya na. Sa anak mo't ang nagpangadwaan ng ibrekin kwa na. Gapo ta diyak maklon ti inarabid na iti anak mi kuma. Iso ti makagapo nga imadayo ak iti mano atawen. Anya? O ala, lutom da ito ginatang ko si daan friend. Adaman papanakbiit. Ha? Papanam? Kasla saan ka nabannog ka naggapoy di ili? Nabanugak. Ngam kayat ko ang makasarita ni Wilma itamat lang. Ha? Tapay? Adalang napatag nga itong pakkan kwa na. Anya? Ala, mapan ka tatong paham. Alang kan ka. Left and right tong kidi. Oh! Batang ina! Si Kamat! Anyat masapul mo? Awanan ka itibain akasinsin. Nagpuskol unay day tarupam amang ibagbaga kanyak batang ina! Batang ina! Hoy! Si ka nagubingan ang nagsayat. Awan karbangam amang tungpay tanako, ha? Amuyo, nagpada kayo nga agina. Anya? Batang ina, kunayo kanyak. Aklunak day ta, nga makunak anapipiak. Tauray nasapak anaadaan iti obligasyon. Tinakdarak, I face the consequences. Nga oray agmay-may saak. Awan ama ti anak ko. Ngam intakder ko aging gaita. Katsi ka, Wilma. Anya ti inaramid mo iti mismo nga anak mo. Sumungbat ka!
Atina, Apay, mas daaw ka nga amok itan ti inaramid mo iti anak mo. Bukod mo nga anak, nga masaan mo nga inikan iti gundaway na nga agbiag, gapula ang tasaan ka anak kasagana iti responsibilidad. Anya ka klase nga ina, agin dadalos ka, ibagbagayo kanya abatang ina, ngamsi ka kuma. Wilma, anyat ibagbagan ni Atina. Mama. Sika, Auntie Minda, batang ina ko nam kanyak, ngam dayta anak mo, nagsigugmat gayam. Saan na lang nga intuloy? Aklunat nga ubingak a nagsikog. Sa anak-anak kasagana itirigat ti agbalin nga ina, ngam tinakdarak. No addaman maag kada kami kan ni Wilma, ti anak yu dayta. Da kayo ti awanan bain. Pagkawanan nak, Mama. Awanan kay tibain, Wilma. Kasano an aramid mo dayta iti bukod mong anak? Jak mo, Mama. Jak mo. Jak laim pagarop a kabaan daytang aramidan. Nagdakas kang anak. Pinadakkel kay tinasayat. Ngam apay an aramid mo dayta. Mama, sa anak-anak kasagana. Unya, dayta tirason mo? Ha? Kasta unay apananguy-uyaw ko kin ni Atina. Ngam napiyapay gayam ta tinakdiran na ti amin. Nga uray saan ang nakasagana. Kasta unay abain ko ita ng runa iti amana. Mama. Nagdakas ka, Wilma. Salot para kadagitiyang moms, nga itilaksid ti kinaubing titawan kan panunot da, kat intakder dalat na dagiti anak da. Iti kanuman, saan arason ti saan anakasagana iti responsibilidad, tapno aramidan ti saan amay parbang. Gaputan no inaramid mo dayta, tungpalbiyang, saan ka amakaturog iti konsensya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Kasa, iti biyang. Insurat ni Donabel Aran, isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Sonya, at ako mantigayat kong ibagagan ka. Anya dayta? Pasensya kan. Ngamjak may titikalay sa ngar-arapabam. Ha? Iti anya aga po. Di ka maawatan eto. Sana siya ti lalaki ang may karipara keng ka. Adda ka di sa bali a babae itibiyag mo. Di ka madalagan. Suportarak lang tatanak ta. Imbagak tipod na umarikrik na iti kasta. Di kan mang namnama kanyak. Adda ka di sa bali nga iayatam. Awan ka din ti panagayat mo kanya. Amo na niya ti sungbat ti saludsod mo. Kat pangasim. Tadi mo kumapabasulan ti bagim. Pangasim, Edo. Di mo kumaramidan ti kastoy kada kami, ti anak. Kasta ti imbaga ni Edo ken ka? Wan, tata. Sana mabalin ti kasta ngar aramiden da ya tao. Kalpasan ti amin, di na kaikalaysa. Agkalma ka kadila ang lakay. Ibagami ti dayke nga Edo, nga umay dito'y balay. Tagsarita kami man iti nalapat. Pangaasim ta di ka kumamot ag iskandalo lakay. Asino ti saan na makaungat iti kasta ngar aramiden da ya tao? May parbang nga ron ti kasta? Anya nga rod, di kayat mo mapasamak ita.
Ipilit ta, ti anak ta iti dayjay a tao. Kasta ka de? Agawid ako, nanang. Impakaamok lang ang kada kayo tinagsaritaan mi kin ni Edo. Tapno amuyo man. Maawatan ka iti dayta, anak ko. Kasaritak to ni Edo. Agyaman nak, nanang. Katno talaga desidido iti desisyon na. Awan ti maaramidan tayo. No ipilit tayo agkalay sa kayo. Kasanulaangan, no sinan tumutlaang ti pagturungan na. Wano saan, ang mga nulukwan na kan tumutlaang. Maawatak day tananang. Adapun tuyo. Agyaman no kasta anak ko. Diyak kaya't mapasama ka da kayo kini Edo, tinapasama ka da antim simang. Kanti mo na nga asawa na. Inpilit mo't laang ni Lolo nga agkalay sa daidi. Uray sa anda pa'y anak kasagana. Itiyo din ha. Sina mo't laang tinagbanagan da. Di kay madanagan, nanang. Noan niya man ti desisyon ni Edo. Uray na sakit para kanya. Akseptarak as ipupuso. Agbalin ka na tibkar anak ko. Di mo liwayan ti agkararag. Pasensya kayo nanti. Gamarigatan kami mutlahan kini Sonya no ipilit mi tagkalaysa. Maawatan ka, Edo. No nagbaliw ti kapanunutam, awanan ti maaramidan mi. Saan mo't amabalin nga ipilit mi ti anak mikan ka? Agyaman ak launay anti. Agyaman ak tamaawatan dak. Sapay la kumata di mo baybay anti anak yo. Suportaram latta kuma. Buwan anti. Kasta taramidek. Amok ti responsibilidad ko iti anak mi. Nagpus ko launay matiro pa mon. Tagpakita ka pa lang dito eh. Ibabam na itabo ng lakay. Pangaasim. Aglisi ka, no di mo kaya't asikati madangran si Karosa. Umanaw ka, Edo. Agyaman ak mo na nanti. Wah! Kapay la kuma, tamaawatan da kanti. Agsubli ka dito eh. Sana syaktikal kalabanam. Ay, ang panunot ka man lakay. Saan man adinadara sudos ni desisyon mo? Nakasarita ko ni Nanang. No kasta. Pumanaw ka nga rodan. Buwan Sonya, agawid ak pa iti lugar mi. Di ka madanagan. Sarong karak numawaya anak. No kasta ti desisyon mo. Irespeto klat na. Agan anat ka ijay. Buwan, uray ta kayo. Sapil ako ma. Tamamamong natan ti lalaki ama ikari aparaking ka. Nasakit tinakam ko. Ngam no kasta ti desisyon mo. Akseptarak as ipupuso. Husto ni nanang, no ipilit na tagkalaysa. Ang mga numapasamak mat kada ta tinapasamak kada antisimang. Kanti mo na nga asawa na. Sakit lang ang timaalat na, numapasamak manday ta. Ang yaman aklaw na itamaawatan na. O sige, agrubwatak nga rudan. Nangilim mga mitibon ng Karosa. An-ano manan ay atibunang. Kasapulak nga rod. Ay napangaasim lakay. Di mo butbut ngan ti pada matao. Irwar mo huwano. Diyak maawatan na itang ugalim ha. Kasdelatan, kalpasan asinikugan na ti anak ta. Ibati na latan na kasjay. Di mo ka dinang agtinbaga ni Edo, hindi may ditibalay. Suportaran na lata ti apo ko ta. Oh, awan late amok iti dayta. Irwar mo ti bunang kukunak manan. Di mo urayan na makapong tutak. Edo! Edo! Da kayo madgayam tatang. Kontrolin niyo ti boses nyo. Ta nakaturog ti apo ko yung. Ibagam iti dayta nga Edo tarumar. Agsarita kami, Edo. Awanan tatang. Pimanawan ni Edo. Oh, anya? Pangaasiyo. Di yun pilitan niya tao. Oh, kasanong arutan? Anyan tulaang ti panunutin ti sabali at tao. No di nakatakderan da di alalaki. Di yu panunutan ti baga ti sabali at tao, tatang. Husto ni nanang. Saan ang maipilpilit ni Ayat? Oh, Saan ang mabalin apilitan tayo ti may sa tao? Pagyamanan tayo kiti
Tanagpod no ni Edo kanya. Saan akas iti daduma dita, alukluk kwenda ti asawa da. Anya jay nadamag ko? Dandan ni ikamat ka ni Uncle Dunar tibunang ka ni Edo. Pudno day tamare, ti kayat ngamin ni tatangkat agkalaysa kami. Nalawag mo't asaanan akayat ni Edo. Day tangarod, sabali mo ti kapanunutan ni tatang. Noan niya ti amuna, iso ti ipilit na. Anya nga rod ti kayat na, agkalaysa kayo ka ni Edo. Inton kwan, luk-luk kwan nakamatlaang. Ay, nagrigat nga tatikas jay mare. Pudno mare. Para kanyak, nasaysaya at no palubusam ni Edo. Napintas kamat. Amok adumteng to ti lalaki anapudno, ken may kari apara ken ka. Tawanan tinapalabas. Sipod pinanawan na kayo ni Ido. Makatawin mo tin ngagpapapansinakin ka. Ada ka di tinamnamakso niya. No maaklon mo lakit di ti anak ko. Idi pa ngay naklon ko ti anak mo. Okay lang kanyak. Awan ti parikot. No maipapaniti day tabanag. No maaklon mo ti anak ko. Panagkunak kat panawan matan. Tapno aklunak ti ayat ngay datdaton mo. No kasta. Datan, Sonya? Uwan. Ayayatan ka launay, Sonya. Agyamanak, tay naklon nakmutlangan. Ikarik nga awan to ti pagbabawyam. No kasta, adagaya mong ti relasyon nyo iti anak ko. Uwan na. Awan ti pagdanagan nyo. Ta nakasagana ang mangikalay sa iti anak yo. Saan kumutkit di alapdan ti ayan ayat yo kinisunya? Adala ang ti kayat ko asaludsodan ken ka, Tirso. Anya day ta, nana. Pudno ka day ti banagayat amarikrik na para kinisunya nga anak ko. Saan ka kadi amapilpilitan? Ay, saan nana? Ay ayatik launay ni Sonya. Aramidik ti amin nakabailak para kinkwana. Nasaya at nga ron no kasta. Ti Diyos ti pagbalinan yaw asintro ti relasyon yaw. Iti kasta, kat agbalin kayo anatibkar uray anya pay apan nobok ti dumtang. No kasta, nobyo kaya man ti anak ta daye at Tirso. Wan lakay. Isumot lagayam amayat ti isim na. Idinasabat ko di tadalan. Makatawanan ang nagdaton ni Tirso iti anak talakay. Kahit, anya nga itimbaganakan ka. Agkalaysada ka di. Ada kadako ada day taa. Saan amabalin ada tayo ti mangibagano ka ano dang agkalaysa. Agkalaysa dan to ano na kasaga na daadwa. Hangam. Pangaasim lakay. Di mo mananbot nga ni Tirso. Kas makitak kat napudno mo't iti anak ta. Di mo ngamin panunutan ti iba ka ti sabali at tao lakay. Tawan ti amuda kita. Day talaang makibiyang ti paglaingan da. Sapay la ko mga rod. Tani Tirso mutan ti mangitakdar iti dayaw ti anak ta. Kumusta kayo ngayon kini Tirso, mare? Naragsak kami latta mare. At dadagiti gundaway nga agapa kami. Ngam kaasi ti apo, masulbar met adagos. Text mo ngay, ni Edo. Agpaw-pawit ka di matlaang? Un mare, nangipawit iti kwarta para iti anak na idinapalabas alawas. Awan mo ti may bagak, tamo na mo ti responsibilidad na iti anak mi. Kasta ati mayat mare, day tati kunada ako parenting. Naimbagman tamaawatan ni Tirso. Un mat, amuna tinapasama kada kami kini Edo. Sakbay pa'y nga inaklon ko. Sigun kan ko na, maawatan na mati sitwasyon mi. Kaano nga rod tilong table yu ka ni Tirso? Nayunan mi pa'y ati urnong mi mare. Di ka madanagan, ibagak to kan kano kaano.
Sa dino tayan ni Terso anak ko. Awan manen anadanunak dito'y balayo. Nasapaan na pan ijay garden, tatang. Ala, agtugaw kayo pa Anya ti plano yo aya. Awan ka di pa iti plano yung agkalay sa. Kinapudno na. At damot tanday ta iti plano mi, tatang. Nayunan mi lang ti urnong mi. Ay kit nasaya at mat nga rodano kasta. Di kay madanagan, tatang. Dumteng to ka di day tangal daw. Ay kit idardaras yo kuma. Tanay, lumakay mo't tenda tao. Ni tatang mat. Awan pa'y mat 60 yung Awan pa ya. Ngam kayat kumot ang makita na giti apukok itanapig sa akpay. Tano mau awir kumot ida. Dua pa'y lang ti apuko may kinanang yaw. May sakin ka, kan may sakin manong mau. Nayunan nyo kumamot ten anak ko. Lakay, umay ka nun eh, doon ton madamdama. Apay ka na. Buludan na ti anak ta, tay pasyar na mat iti lugar da. Day talaga ayam. Umaylat ta. Okay lang kan ka? Wen, ta anak yumot kid di tigagara na. Okay lang kanyak bakal. Agyaman nak launay, lakay. Agyaman nak manan, tamaawatam ti sitwasyon mi. Adda ka mat gaya man. Kumusta kan? Nasaya at latamot Adamat gaya man asawam. Wen, madama nga iururnungan mi ti kalay sami. Si kangay mat. Oray siya. Adamat na maammo ki Jesudan. Nakaala kami mutlangan iti papel. Congrats, ha? Kastamat ka da kayo. Insaganam ka diti gamit anak ta. Wen, pinagsukat ko matlaangan. 1 week lang ang abuludam, ha? Wen, di ka matanagan. Tada ni Lola na ijay. Saan ko nga itaray ta anak ta? Isublik tumot lang ka. Imbay mo't gayam inala ni Edo ti anak yo. Una nang, ipasyar na kanumat iti lugar da. Nasaya at mata na panunot na dayta. Unmat na nang. Kat anya nga iti imbaga ni Terso. Okay lang kan kwa na nanang. Awan mo't tinangag ko a reklamo na. Talagaan na anos kan manakaawat mo tay di alalaki. Kasta ti lalaki ama ikari. Maakseptar na tinapalabas mo. Nakunayo pa, nanang. Kamaudyanan na, natungpal matlangan ti arapa-apta, Terso lakay. Sigurado ka kading nga okay lang keng katisimple akalay sa bakay? Sa anak mo't amay hilig iti bongga. Tinapatag ka niya, kat nagkalay sata. Legal tan lakay. Agyaman akson niya bakay? Kumusta kayo mo tan adwa? Di yumot inibos ti makan iti lamisaan. Nabsog kami nanang. Nagaduma ngamin ti inyag da akanan mi. Ay, ni tatangay. Sa dino tinapanan na. Jakmat makita. Aday ti malikudan ti balay anak ko. Anya ti aramidin na ijay nanang. Ay kat, madama ti siyat na. Kadagiti kumpari na. Ibagayo ta di na unay tagbartek. Ang mga nudi namanan amo ti lawlawatin na numasubraan na ti uminom. Wan, ibusandala ka no day may sa abote. Panawan kayo pa'y nga rod, taas si kaswag, tinaduma abisita tayo. Anya nga iti makunam lakay, nagkalay samot laang na Terso konsunya. Ay kat mayat itirik na bakay. Kunak to matkan ka, adan to ti lalaki amang itakder iti anak talakay. Tay lalaki asaan ama sapol ama pilpilit tapno ayaten na ti anak ta. Ay, husto ka bakay. Madlaw ko akas taon na itiragsak ti anak ta, idi nagkalay sa daken Terso. Ay, nagbidutak laang iti kalabos. Sa nagpaisoan na sayat nga ipilit ko nga ikalay sa ni Edo ti anak ta. Nuawan matang ti panang ipatag na kenkwana. Tipod no nga ayat kat saan ama pilpilit. No impilit mo ti kayat mo ide, saan tay nga amaw,
Amangan kiti no agparparikot tayo ita. Ay, sapay la ko mga rod, tagtultuloy tiragsakda adwa. Kas naganak, rumbang laang nga isuro tayo dagiti anak tayo iti husto adalan. Ngam kuma, di tay ipilit nga aramidan dati kayat tayo ang mapasama. Nang runa no saan dapay ang nakasagana, taamangan no day takit di ti pakaisagmakanda. Saan at ibaga ti sabali at tao ti panunutan tayo, no dikat ti masakbayan, ken pagsayaatan dagiti anak tayo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, kasa, itibiyang. Insurat ni Charlotte Celo. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyawan kami, iti ingkay panang tarabay. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasa, itibiyang. Umayak man, nanang. Anya ti masapul mo, Dino anak ko. Umayak la dumawat iti marunggayo, nanang. Ay uwan, mayat dayta para ka ni Mariela. Nanang. Kita asikasum ana imbag ni bakit mo. Di mo pagtrabahon itinadagsa na trabaho. Nanang. Amok dagita. Ure diyo ibaga, arami dagdagita. Ala nga rod, si kamat ng timakam mo dita. No makaala ka, sumurot ka ije kusina, taalaam tay na loom apapaya para kini bakit mao. Mga anin, bakit? Bakit? Mangmangagnak ka di. Ha? Anya nga minant ibagbagam, Dino? Mga anin, nakaidasara kun iti kanenta. Ay umunakan, sa anak pa mabising. Ne, saan mo mabalin adi ka mga na? Amumot nga agpatpadedi ka. Mga anak to, ano mabisinak? Agpudno ka man kanyak bakat. Adda ka diti parekot mo. Sipod nagpasngay ka, madlaw ko nagbaliw ka matan. Okay, akla ang Dino. Adala ang tinaon nag-apang panunutak. Apay nga roda di mo kaya't timangan. Pangaasim man ta di nakulit-kulitan. Mga anak tulatan intun madamdama ko naklangarudan. Nakasta nga rod, umuna ako namangan. Agsubliak iti pagtrabaho akintun madamdama. Tasan pa analpas ti trabaho mi. Isupay ti tangdan ko ang maigatang iti masapsapul tayo bakit. Dalpas ka din ti trabaho yo, Dino anak ko. Saan ba nga ron, nanang? Apay nga rod anasapa ka anagawed. Aksidente ang nasugat ti imak. Nan, kita akmad. Oh, adat yan eh. Naunag ti sugat na, nanang. No apay mo't nga minadi ka nagan-an na da. Talaga sana maliklikan ti aksidente, nanang. Malikli ka, no agan-anad ka. Mabit lang. Alaag ti iyagas mo iti sugat mo. Awana na, naut-ut dayta. Iti kasta ka sa saad mo, sigurado adi ka makapagtrabaho iti manungal daw. Hello, Eric. Kumusta kan, Mariela? Kumusta kayo iti anak ta? Nasaya at latamat. Adda ka din ni Dino dita. Saan pa yan nagawid? At dahil trabaho na ita. Anya nga ti plano. Kaano nga ipagamkan ko na tipod no? Agur-urayak lang iti gundaway, Eric. Pangaasim, da ibagam kuma iti kabita na panawin. Kaya't kayong matamakadwa iti anak ta. Juan, di ka madanagan. Aramidak ti ka baalak, tapno makaawid kami iti anak ta dita lugaryo, Eric. Asino ti kasarsarita mi ti cellphone, Mariela? Anak ta ko na. Anya ti kayat mo asawan? Dino?
Ipalawag mo kanyak, tapno maawatak ti amin. Tapno maawatak ti mapaspasamak, Mariela. Saan asik at tipod no nga ama ni Samantha? Anya? Saan? Saan na puno na ita? Siyak ta matanak ta! Pudno ti bagbagak dino. Sigurado ak asaan asika ti ama ti anak ko. Kasaro na pasamak na ita. Tunggal awan ka. Tunggal busy ka iti trabaho. Limod nga agkit-kita kami iti ex ko. Iso ni Eric. Ni Eric ti ama ni Samantha. Lukas na. Nabayag kaya maluklukwan lang. Inaldaw agtrabaho at para iti pamilyata. Amam na ita. Ngam apay ang astoy tinarabid mo. Apay. Pasensya ka na. Nga makunkonsensya ak launay. Amok ang nagdagsan ti basol ko kan ka. Kat sapay la kumata mapakawanak. Sumurot kami kini Eric. Di ka madanagan. Bayadak no mano ti gastos mo, manipod nagsikugak, aging ka nagpasngaya. Nanang, yang amon daraminek. Na. Apay nga, grugaab ka ngay. Ayat mapaspasamak aya. Nanang, pinanawan ako ni Mariela. Aya. Apay kumangaramidan na tikasta. Simurutan iti pudno nga amat anak na. Saan ka mawatan anak ko? Saan nasyak ti pudno nga amat anak na nanang? Talaga siguro malasak kinayat. No saan asika? Asino nga rod? Ni Eric. Ni Eric nga ex na. Kasano ko mamapasamak dayta? Kat nag-break na magtan ka ni Eric. Nag-break na. Ngam kabayatan ti parang trabaho. Limod ka yung magkit-kita na ni Tarwar. Anya! Kailiw kayo launay iti anak ta Mariela. Agyamanakan ka. Tay manugot ka nga agna dito'y balay ko. Aging gaita. Kat ay-ayatan ka pailaan. Ay-ayatan ka mat, Eric. Di ka madanagan. Aramidak ti amin. Tapno maitid ko ti kasapulan yung agina. Agyaman ak unay. Wan gayam. No okay lang kan ka. Isublita ko matigastos ni Dino kanyap. Kada kami iti anak ta. Wen, no maipapaniti day tabanag, agbayad ta. Isublita ti gastos na. Manipod nagsikog ka, aging ka nagpasnay ka. Adamo tinatalga da trabaho ka. Tinasayaat. Ilistam amin. Tapno amok ti irawar ko iti bangko. O sige, taipawit konto iti inana. Wen, may mayat madlaeng no bayadan ta. Tapno awan ti utang tayo anain pag-anakam iti dayjay ad Dino. Naala kon ti kwarta nga inpaw iti ex mo anak ko. Agyaman ang launan, nanang. Naimbag man, tainsubli da ti gastos mo. Dakkel ti gastos mo kan kwa na ide. Tagayam, saan mo nga anak, ti impas ngay na. Isutin ka rin na kanyak, sakbay pimbanaw da iti ubing, nanang. Kitaem tao sarem iti pagsayaatan ti kwartam. Di mo kumaigatang iti arak. Wala na, di ka madanagan. Agnegosyo aksan. Kasta anak ko, agplano ka para iti masakbayam. Amok ang nasakit ti inaramid ni Mariel kan ka. Ngam agbalin ka kumaan na tibker anak ko.
Di ka mapukawan itinamnama. Di ka agbutang nga agrugi manan. Dumteng to ti panawan, amaam-amom to ti babae, amay kare aparaken ka. Agyaman na kalagita po magbagayon, anak. Aywan gayam, Domingo manan inton bigat. Sumurot ka kanyak ija simbaan. Ha? Ipostpon mo pa'y laang dagiti aramidam ko ma. Makimisa tapay inton bigat. Dua atawanan tinigosyom anak ko. Wala lang. 2 taon mo tang tinapalabas. Sipod insukat nak ni Mariela i-text na. Ay, nagpartak ti panawain. Kumusta mo ti pusaw anak ko? Ninanang mo. Nakitam ka dahi dya balasang nga anak ni Ador anak ko. Sino nga Ador? Tingay barwa ka aruba tayaw. Tigim matang itibalay da Mrs. Reyes. Dayjay ka di? Nakitam. Angel kano ka tinagan na. Napintas, kanatagos ti agong nasika. Kasjay kumamat ti lang nga nagiti agbalin nga apukok. Hindi na kumanangaw na kastananang. No siyak ti sika, rugyam matang ti agpapansin ka ni Angel. Anyat amom ngay, ang mga no isumatan ti forever mau. Managkunayo nanang. Adang tapay tinamnamak kanayat. Datayo ti agar aramid itigasat tayo anak ko. Dagiti desisyon tayo itibiyag ti mangiturong kada tayo. Angel, anak ka. Ibaong kapay mana, no awan ti aramidam. Ijay? Kumatang ka man iti kapay, di na tersena. Naimos mo gaya iti kapay kin asukar. Anya pa'y tatang? Kapay, asukar kin tinapay. Di talang anak ko. Agawam at tamnay makakapi akaw. Nay magabigat mo, miss. Kastamat kan ka manong. Siya gayam ni Dino. Mabaling ka diti, makiam-amukin ka. Pasensya kan ng awan ti oras ko para iti kakastabanan. O sige, inton malam tungaron. Mapanak to itahin nyo. Ada mo siguro ti oras mo inton malamading ko. Na? Agpatuloy ang arodin ha. Agsarita tandulangan inton malam. Kalpasan ti trabaho. Itigas ta? Nawayata. Jak amukan ka. Dino gayam tinagan mo barak. Wen tata? Anyang aminin ti kunam nga ibagam. Idiretso kon tata. Porsunadak ti anak yo. Kat numabalin. Palubusan na kumangagdaton kan kuana. Sapay adamot ti or-urayin ni Angel. Adan tinubyo na barak. No kasta kat mabalin pa yung tata. Kasanumot ana ibagam ti kasta barak. Saan na pa'y nagkalay sa tata? Mabalin ba'y? Adda pa'y tinamnama ang maagaw ko ti anak niyo. Talaga kursunadam ti anak ko Kung tata, di na kamin pagan nukas agsabsabat kami dito dalan. Tinapudno na, awan pa'y tinubyo ti anak ko, barok. Mabalin mo matyagdatong kingkwana. Pangasim siguraduam single ka. Uwan mat tata. 100% sure. Single ak. Awan mat tisabit, tata. Di kay madanagan.
Apay pinastrekyo pa'y laang day taadino dito'y balay. Kaya't nakanungarod mo tagatong king ka. At damot kit di itsura na. Nagagat pa'y. At dapay negosyo na. Anya? Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makirelasyon, tatang. Na, saan mo mabalin asan ka nakasagana akalayon anak? Mano atawon lang ka, 30 mo. Na, taipalagip yu pa'y laang mo, tatang. Nusyak to siya. Aklunong kiday ni Radinaw. Marik na ka seryoso kang kakay. Panunutak pa'y anaimbag, tatang. Kaano lang idinaamamok dahi ta lalaki? Nusyak lang amam. Kaskin ni Dino kumatikit ko amanugangay. Direct to the point. Nagsasaw. Ni tatang mo. Angel, 7 abulan ang nagdatdato nakin ka. Excuse me, inam abulan pa'y langan niya. Di ko nam siguro, diyak ang mutag bilang. Saan na? Nagkamaliak lang. Kano nga rin dasong batan na? Urayom ati birthday. Pudno? Birthday mintun Sabado, saan ka di? Wan? Nakasta, manungal daw lang ito rayak. At damat tanti maibaga ka nobiyak. Thank you, Lord. Ala, sumrat ka pa eh. Agkape ka. Ang mga noaddaman ti maibaga ni tatang no di ka pastrakan. Magika ka na ragsak launay ni Dino idinaklon mo anak ka. Naglawat isip na sika. Panag ko nayo, tatang. Gusto lang ka diti desisyon ko ang mga klon kini Dino? 100% sure nga gusto na ang desisyon mo anak ka. Hindi pa yung mga ibagbakaking kakayat ko manugangin ni Dino. Ni tatang at talaga. Hindi na mo pa ilangan man ni Dino dito balay. Eka, marik na ka na saya at intensyon na kang kanak ka. Marik na ka na saya at tao ni Dino. Ewan gayam, kaano ngagkalay sa kayo ngay? Kalay sa adagos, tatang. Uya, tagay. Mapanan titawan. Apay pa ilang nga pabayagin niya. No isubo ilang ti pagturungan na anak ko. No siyak ti sika, ikalay sa mo ni Angel anak ko. Ang magando agbaliw pa ikit di ti panunot na. Kaano lang hindi sinumbatan nak nana? Uray kalay samat lang ti pagturungan yaw. Apay-pay lang apagurayan na kami itinabayag ngay. Aguray kayo pa itinasurok makatawan. Di la mabalay na 1 year lang ti urayan may anak kaw. Ikatemon at isurok na. Hindi na nga talaga. Wala, tabu makitak matan. Isu ano mabalin laang, partakan nyo matan Ay, gayap, ibagaman ka ni Angel, tao may dito'y balay no saan abisay. Angel, agganat ni nanang. Uray ni tatang nga rod. Sang kadamag na no kaano-kano nga kalay sata. Anya nga itimbagam? Imbagak nga agurnong tapay. Si Kangay, anya ti insungbat mo kininanang mo. Imbagang aguray tinasurok ang makatawan. Timawar kit ni. Kat numabalin, 1 year lang kano kuma. Di agurnong ta iti makatawan, umanay mat siguro day chay. Sigurado ka? Wen, adamat trabaho. Sika, adamat negosyo kan trabaho. Kabailan tamat siguro ti agurnong iti makatawan. Happy wedding kada kayo adwa, Angel, Dinaw. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami nanang.
Anya nga iti plano yaw kalpasan ti kanlay sayaw. Pag naidan nyo nga Ninalang mo't at damot ti simple abalay ko. di yu kaya ti agnaid iti balay. Mabalin mo't lang ang kayo iti balay, no kaya't yaw. Ay, di kamot ang paabak abalayan. Takkel ti balay kindalawat arubayan. Nalawan tupay ti pag-ayaman dagit ti apo ko minukwa. Ay, uray iti balay abalayan. Adupay ti kayaw a paglinungan. Nagsaritaan min kandino ti may papan iti day taabanag, nanang. Tatang, agnaid kami iti balay nga impatakder na. O sige, no kasta ti desisyon yaw. Isaw ti basuraw. Agam, di yu liplipatan ti sumarungkar ah. Well, di ka matanagan. Tanagiin na si Daglaang mat ti balay tayo. Mabalin mo't lang ada kayo tagpasya ritayan mi. Ala, winay. Ala, itulot tayo tagsasaritan itong malamdama. Kasi kaswan mo pa'y dagiti bisita. Happy wedding manay ka na kayo. Angel Gandinaw. Tayo po ko miya, nukwa. Anyaman tirigat a pagdalanan tayo, saan tay kumaamapukawan itinamnama. Saan tay a kontrolado ti amin, ngem agbalin tayo latta a positibo. Pagbalinin tayo akarit dagiti panubok iti biyag, tapno agbalin tayo a natibkar, kan better person ako nada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Kasas, iti biyag. Isagsagot ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.